Belai lah Fi, belai lah. Jangan nang ni apa yang jiki ni kelung kena bad ki kena samla ki hek sa ba. Bad ye keni kru komle kejong ki khot kai gum tu. Street. Wow. Ni tahu ketiga ni merah aja. Tayar nas bo kan merah. Ni bi bro khot bi ni video sisian sebhi ba tak sengi. Kendai kejong ya lantai kejong ni kebengin ya kendo ya ini I baba apa di kenhon keban hikai yangi subhang tak kejong le kai calisthenics de mentas ni kendai kejong le interview bat ki ban lebih ko on pe ni interview nado bastang nado bakut karkom bakias ba de select hapok ka YouTube channel joka de Meghalian ke banga abi bahasa ni dan beta. Ladang ni hadir main ni iba ang ni iba rehearsal kanusin pull up push up hi bila ala bentar nyong hupra banga tah nyong sian ni wi sa ni Boleh keluar le lawa ini. Tani di kerja training jung ni usnar ni usanduru badule ru gini ki kam kijam kani apa mau pat bakani di kerja kali kali gini sia kini kena ni ki bidang ileran jantai kamera dan bikin sa show skill ni matas ni ini oh why belum pi praktis kuno pa long tu Asa si Em tang ngai si kara tang dak do dak ka long rek ni. Kti jungi tele kti khlung la bai. Chubu kti jungi kumni thre le kha ni menta thre la. Kat chwa. Kat chwa. To pani kti be. Pani. Oh di pani. Oh dah te nei. Hah? To te pani be kti chwa bai. Pani kin. Ah ma kti khlung la. Oh kini kin kilajan mau pat. Oh dan kejing ya peni skill hari tu ni bapa peni tu peni skill lah syaknet. Yes. Mau. Hai. Nei peni kumni khna. Tang hamopat. Kanu kersimporing atedus bukan hemat kumni umri. Senap steng. Kaya hap ni memang bukan hemat. Ya hap. Ya. Bam tai pat. Kau naik pan. Toh, top. Ibam simpan ni ibam no. Basic push up, Australian push up. Tu kiong basic. Tentang ilek ka Australian pull up ngono. Basic. Tentang ilek ka close grip pull up. Tak pull kan? Tu berkhot tu bagi ilek mentan kita ki basic, sementara seki intermediate. Tu. Good. Kini ka cut ka planche kini kan. Kita once handstand push up. Handstand. Triam tam nomor rokai wan penia. Mana? Tak lelang kelung rokai dah. Lelang kelung rokai. Celo. Tak peni ah mana? Oh kumdo. Leran. 1 2 yang tadi anjiri. Ini ladan. Oh ni tahu ni. Next kali dah peni anak baik etam. Oh diamond. Oh di demolonize nan. Hani ni kenrat. Sisian. Where are lai? Ini melada. Dah sansian ngeladap. Sansian. Oh ketur ke push up. Lai, hai. Mei. Lai. Nah, kosong lah heksa kan lihat. Aldous punya. Oh, lah heksa. Ay. So sisian. Itu. Ada. Oh, ya kalanya gini ya. Good. Oh, wow. Tak pull sejerang pula, roll sejerang. Pull over. Itu kan. Tu nang tu kita sedang segitu. Kita swing dia. Gila macam gitu.
A few moments later. Yes. Udi, Om Nong mau pat. Yes. Oh, terima kasih. Kini ki bapa ahli ki don pe film ni ki ksa le film iru tang na jelong sapir ri thui kajing sedung. To kini ki bapa ahli ki de ki ba train daladehi yang ni jula kai calisthenics dan ni ka street workout i rehearsal imi ban bi one day kilawan ban represent yang jelas ni ya PVP bapet Saka World Cup calisthenics kabadang long first time pe India bon peneng subi kan repen padetip bat hakani ke kenti ke bi iyo banwan kila pe hidup ke top 10 tengah ngej hakaban sawan sorak medal gini ru ki bagi bansa ya lej hi sini stai bagi bansa pen pumat ini rawan biasa sien ngatrai kila dan ki medal ni sak bat kesak bat medal laju aku mau bagi kena jengir kan pej jengi bakin wan buat lang dah ban ni lekai komentar le mah balakan ni ki drop se ida makan man mau bakin pej jengi mah ban pej ban wan join nang bat ni ban laj nak ki jing sneum on ban yo ikamet ka pokok tokya ki badan nang na pedeng jong kini haniru ki badang lik pulir ki don hi ki bala belar ki don hi te takadaw la dan jing temu hikum kita ki kongkong hante ki bini school begini baba haniru bini school kita yang assembly hante la da fi kwa banwan kani ke jaka ka de mau pat de dong pengrup circle 3 ba as mubha dai di baban ibla subha kini nama kimpat don ni ke jaka ka bapuk paka te bat kani di ke jaka beki suile hi di pipet ini ki pat yang ni ki ding beki kile bat kani barok hai ke de beki le hi bat ki khana kum kini ki ba yo mensiam na kini ki baba ki hinmen rang ba hang ni bani le ka hang ni batam ni le kam di shu tang ba shu le ka pon le ka sutungko kani di ka badale ka har kom badai dalam tak fitness yang kamat kum juru ka badon ru ka potential ban kelalong ka career na benta jong ki kena samla jong ni ni pan badai bang du pan badai men heksa wei de beauty tips so plang ne yong to gini kita le ran ap ngan layok sa ngan shu we ngan shu ngan num pos pi shu kibaran kam ka jingarap ite sa subscribe dalam channel jangar Hazel Jones te hang tu ngalaman bu iki tutorial jong pi laban page link ba jong ka YouTube channel jangar kulis la fi kwa ru pila ban wan gani jaka kalong open laban kontak i ba rehearsal na po ka Instagram page jong i idan na po YouTube jong i idan kulis bunya ini ba ini beri hala bala alap nanti ni ki berokhat pi peni nanti mo bi tengah salam lam piwat am pilap ini ki berokhat ke ai kulis bun ba pilap khat ini ni ka kulis bun ni pi peni gini kisap nomor lesen peni mo pi ram ni nombana galing kadang tip ya calisthenics mentang kan lai kendo pi te dari family mo pi tengi lingi numpo sisir tam kulis bun bakani kan long ke jaga museum dan betajong ki kena samla jong ni betajong ki bobon bat ini ikong haniru he te bat kan long ke kubor dan betajong ki bobon ang ni po jela jong no kulis bun pelok but all the best ke doktor yang ki yang hile ke senang yai kiu mah all the best kulis bun
Kulisbon. Peace. Ong Kulisbon. Ong Kulisbon dah tin senang. Mana bedan tin senang ni? Kabel sibun. Ya teriak ni nak. Dah kan dah. Step stop.